Dathime. Dathime. Eno nĩ hips. There are things I cannot avoid. Ndingĩhava nĩngwetereire no ũrĩrehe DJ Fatxo horo-inĩ ũyũ. Kwĩ ngoma ya ihoya na kwĩ ngoma ya mũtĩ aikia Nairobi tũtiendaga ngoma. Thank you muno mwiroreri wa Kuroria TV ni jitagwo Jojo wa Kamau na ngwiraga ni kuka chonjo kama jonjo na agikoni tele kuria mbere gukinya guko kanyamu kare dikare hukandikito subscribe rikana kuhihinya nawe koguo makiria ukorogo subscribe ite na muthenya umuthi ori ngiturakiria kodera kundu kwega na guthaka agwetagwo Race Garden ni kundu kwega gutafania magongona wena igongona ori othe ugikorwo nario macerere mariganiti na shukuru munene wa news na muthenya umuthi otore urakiuna twina nyarari ino ni thaka igathakara makiria na hihi ndirakireka arume agikuyu magikome anake agikuyu matirakoma twambiriirie nani ndigikomaga ndamuona amwe mugambo wake ndio gitwikaga unaweza toa nyoka pangoni etagwo Gasheni tukotukiraniria nake nitwanamure ha ringi no muthenya umuthi tukohihi tukimuragia ciuri igiri ithatu tukimenya hihi ri aikihana atia na agibangite atia Gasheni kwerwo atia kwega feo no aria kahora muno ucio mugambo ndigumenyete urithi uguo ni kwega karibu sana asante sana yes deda riri we have a walk hanini tukiarangagia otherwise maundu maikarite atia so far maundu ni mega rure dai walk to where towards me maundu ni mega yes marutire mugithi wa kwa mbere uria wekire it's a kind of mix no do me when mashup ni mugithi performance ya hanaga live. How was the reception? It's more of a performing live thing. Ni mix YouTube. Iko poa, inaenda vizuri. It is 500,000 right now. 500,000 plus daishi. So the reception was good and I loved it. Yes. Thini wa mix yori niroboro rweku wake urokenirie muno. Situmanda wakwa tiga kujikira wasiwasi ngoro-inĩ tondu nĩ ndĩraigua ningĩ nĩ ndĩrona niĩ ndĩna nganja ngoro-inĩ woi mwendwa sitide mũnogu woi nĩnogete nĩgweterera ũgathiĩ na mbere. Thank you. Na ndathikiriria ngithiaga mtani na kujigwa andu mekirite mix yona na naigwa ndi proud kuigwa ati ndirigwa thauti yaku at least andu mabitie kumimenya na kumienda na kwenda nginya nyimbo ciaku. How do you feel when you are walking the streets na ukaigwa andu magithikiriria mix yaku? I don't know but the feeling is good. Kuona watu wana appreciate kazi yako and what you do. The feeling is always good. Mundu negua murathime in a way. So the feeling is good. Yes. So are you planning to do something like the same? Yes, after my second I want to do another single song. After the single song I will do another performing live. Okay. Yes. Ngoma ya muti. Ngoma ya muti. Ngoma ya muti. Niki andu manoria ngoma ya muti niki na utie mundu uramenya ngoma ya muti tarurire yo nikuga atia. Wa mbere ri ni Jojo ndienda kumenywo muno na nikio tuinagira macambiki niguo tukamatiga makiyuria ciuria ingi nyimbo cikoci cia macambiki ti citu ru ithuĩ turutaga wira wa kuina cambiki agathikiriria agataura uria arenda ndire na right ya kwira cambiki uria gutaura we taura uria ukwenda so ngoma ya mutiri ni ndina uria ndirenda gutaura wewe no ule urenda gutaura ucio ngi no ule na sisi wote oguo urauga niguo uguo niguo gutari koguo uguo andu kwenda gutwira mundu etaurire ngoma ya muti nikuga we uguo we ngoma ya muti uguo niguo ngoma ya mutiri kana ni ndi mataurire we riwe no menya we no gukoro kiuga riwe gukoro kiana interpretation yaku ukirora rwimbo rwaku single ri na the mix ria wekire ri uraigwa strong hold yaku iko being kuina single kana the mix rwimbo rwakwa rwina thikũ cigana 8 ama 9 almost 1 one week hapo and within 1 week nime gain 128k views 1 week
And I think I am more of me. Nikifanya single ndio Gasheni, nikiperform ndio Gasheni. So there's nothing that changes. Yes. Na Gasheni re andu ni maratirwo na ciuria nyingi muno maroria atiriri rwimbo rwa andu maruthikiriria muno andu ni marauga rurathi gukuhaniriria na migingo ruria rwa DJ Fatxo andu makoria atiriri no korwo rwimbo ruru ni Fatxo akwandikire ri tune ni Fatxo akwirire haha ukugo haya wa mbere nini nyenda kwira andu atiriri nyi wote mnanijua na DJ Fatxo and there are things I cannot avoid. Digia negwetereire no urire DJ Fatxo horo-ini uyu. And he's my father in the industry. Okay. And omundu ni ari kiheo giake. And I will tell you the truth. I'm a poor writer. Ni digia dikarwimbo by the way. Ni nyenda kwira andu ma uria gutari. You know we don't fake so much. Okay. Na truth ni yoka kumira thutha-ini. I'm a poor writer. Mwiroreri ni ndiwe kwandika rwimbo. No rwandikwo ndarerwo gutiri ungeina ngire. Una execute. Yes. So my boss wrote the song for me. DJ Fatxo niwe uranyandikire rwimbo ru. And he's a father, so no ginya rume na hau thakame yo iria yake ri tiwe no aragioka gitambagia so niwe mwandiki no muini ni nie so we urenda muini kana mwandiki nyumba ni imwe no acokerio. Yes. How do you feel gukorwo withini wa label ya DJ Fatxo na being the first artist gukorwo no wasainirwo thini wa label yake? I don't know how to say how I feel, but of course I feel privileged, I feel blessed, and I feel good. Juu dena modo digererera, dena a shoulder that I can lean on anytime, any day. So it's a blessing. Yes. Tabo tuhutirie chorus tu ya ngoma. Rwimbo rwa kureru tugeithiaga na mbere. Ndienda kurikia ko ebuti. Atene jugero ngemi. Mwarega mulimo. Kwegama ya muti. We ni urahitithia. Kokengo. Atene jugero ngemi. Mwarega mulimo. Kwegoma ya ihoya. Na kwegoma ya muti. Aikia Nairobi tutiendaga ngoma no tucoka gicagi ngoma ikarorera eni kiugo mundu muka gikwenda gitio eni kiugo mundu muka gikwenda gitio adoga kiugo mundu muka gikwenda gitio. Gasheni kuma okay. Women should be respected. Okay. Samido na ine robora ugatiri auga ara ine robora yatagwo Kanairo baririkana na aragereyo kuga atiri some of the things kana mathina maria agereire thini wa Kanairo na ndathikiriria rwimbo rwaku ri arageria kuga aikiri makoro magi protect mundu gwetwo muiritu a protect so far we kuma okay Kanairo ri one of the things kaundu karia wanagerera karitu Nairobi ni kariku ona tha ici ni ndiragerera na tonie nikio ndiroga hiki maheo gitio tondu kwi muiritu wirutanagiria muno akerutaniria mimi nimeka Nairobi for 1 year and 2 months ama 1 month ndiru dikimenya wega and I have achieved a lot within 1 year so mundu na common sense yake ri no ecirie ti kwirutaniria gwakwa there's somebody behind it na kwina iritu ingi muno okirire kiroko athia hurira mundu nguo auma ku athia rugira ongi auma ku wekekeka but at the end of the day community na to judge we are not working turaria besha ciarume so I want to show people ona ithwe aiki ni turaruta wira yes na ona muhiriga wa Ibrahimu mwatunyitirira ri kiugo ni ati ni turaruta wira. Yes. I love your braids. Oh, thank you. I can afford to meet in the hair. This is my industry here. So ashamania na jwere no kamenya ni Gasheni wona. Daihu and color ikorwo ni ukamenya ni Gasheni wona. Gasheni tucoke hanini muturire-ini waku uyu ungi andu matoi. Hidira wokira ri the first thing that you do every morning niki? It depends. Dokira hana atia. Kweli mwa wokira na kimudi.
ukwire mwe hoyagira gitanda-ini na kwire mwe nyumaga ngahoera hau. Yes, but the first thing I do in the morning, I pray. I command my day, I command my blessings for the day. Yani command. Yes, through prayers. Another question. Anamu akoshoki. Your celebrity crush. Ai jadi wamonoreko. I don't have a celebrity crush. Ndigo hende. Wani wene jaragia mas luo. Eni. Sijai kuwa na celebrity crush. Hata kama si huko. Outside country. Kitambo ndishukuru ni dedete Justin Bieber muno few by the ndamwendete muno. What happened? Riu ugithio kigimaraga ni umenyaga andu ayo na wa mwendo mwendere ku ngigimara. So ngigimara happened. Walia muno hau. Niko so far performing being that you kite wega few thini wa industry especially ya Mugithi. Your best performance kule wanathio ka perform wega kaiba. Yes, I don't know manya mukira na reception jaga niko. Me I think watu wananikubali sana sana. Tondu ndire ndathie kirabu ngaregwo na kumaanisha kuregwo ni kugatirire ngaina rwimbo rwa mbere nginya rwa mwisho itari ndirarehe half the club area stage. So for me, my reception kwa club zote nimeperform. I think it has been amazing experience. Juu mimi I'm more of a performer who engages people a lot. Nito kuina nyinaga ninyenda kwariria andu magoka. Maragiria na nyimbo. Ona nigurugamia njari oguo turaria. Okay. Yes. One thing people don't know about you. Nothing. Kaundu kamwe andu matoe kige Gasheni. Rutaka we ni kali kwa andu matoe. Gakwa. Mugari hikaniti. Ndagucokeria. Gaku kali andu matoe. Gakwa kai ni akagutire. Ni ndioi. Ndugia kaundu kamwe andu matoe horo wako. Kali ku. Nduri. Ni no njirire ni takari utajira. Ndengora ni kihaha kamera-ini. Rebe ndateguragia. Andu ehotie ndakurio. Mere ona nawe toko ni we uramenya. Ndimere? Kindu tigane na icio tha ici. Kaundu kamwe mutoi ni ati rimwe ni nyenda gukanagia kiria nene. Ruka unoko mutoi. Siji cameraman wangu anaweza zoom tuone. Actually, that is the only thing I think. They raga nini nira kuria few gay us. As dathime. 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 Eno ne hips. How to go card? Kirio gwika ri ubatara uria tuirio twega nguria riu ugo ndakugurira kanyamũ kau ndakugurira na haha riu no nginya ire andu na ngurira no ndumere me abeca cigana ndo mutikaenio Gasheni omundu nakorwo na dream ya gukorwo hi maybe na gari yaku ya dream ka yaku Benz, Mercedes Benz. Yes. Hiyo hata hatutoki. Mercedes Benz. Hapo. Lakini nikianza lakini hakuna kuanza. I want a Mercedes Benz. Yeah. Na your best Bible verse. My best, it is in Proverbs chapter 20. Na hai na ka interview dirari na ndirahendira Bible verse ino na no guheana. Proverbs chapter 21 verses 1 it says, a good name is to be desired rather than riches, wealth and gold and silver, name it. What do I want to mean? Dada kugatirere ritwa riega ri niritanagithagio mundu na mundu gukira mbeca, gold and everything. Example, umuthi uyu kuroria ri tuwi kuroria the name. We don't know what you have, we don't know your riches, tutioi.
And Queen Elizabeth alikufa juzi. Lot of history itasoma kuhusu huyo Queen Elizabeth. And it's not because of her wealth. It is inakuja na jina, a name. So what are you doing about your name? Todo ona watu weka muishire muishiwe gumo fiota wa nogore edare na retwa. It was a name. So work on your name. A good name is to be desired. Na retwa riu nirio Ngai aheaga favor. Ngai ndaheaga besha favor kana gold kana silver. Ngai aheaga retwa riu favor. Agikorwo wikururia, that is the name that God is coming to build. Agikorwo kwanyu niwe chairman na wetagwo nyina Kamau nyina Njoroge, that name nirio Ngai ararora. A good name is to be desired rather than riches, wealth, gold and silver. Ndahujia Muhothi. Thegi muno nginya ndaigota nguhonoka na gikiugatia na tondu ni watu igire kimudi nikia ya gukorwo twi thiini wa Ngai ri no tuine kigoco kimwe ati kigoco no inithiria inithia irina gotiriri Jesu we unyendete nigorera hariwe rĩrĩa mbara inene nowe wakũhonokia hitha mbaru-inĩ ciaku niĩ mũndũ mũthĩni honokia Ngai wakwa gitĩra muoyo wakwa. Gasheni tukĩrĩkĩrĩria rĩ tukuhingũra kanitha nawe tunamũhunjia na idea kwa master. So praise and worship team. Praise na pia praise uri kirioho teki turabatara tukirikiriria ni heka tu expect kuma kuri in terms of music. Yes. End to September. Tugithii kurikiria October, I'm going to release my second hit song. From there, end December, God willing, Modemane God willing, I'll now do the live performance again. But I will say more things are coming. Every day, maudumero muthenya. Yes. Talking about Gasheni. Thank you. One thing that I like about you is because you have that favor. Yeah, guy. Na no menya kwina andu aingi mokite thini wa industry, so young, so talented, they have good voice, but matiri bado marakinya hari ukinyite. You have that favor na ni no gwire atiriri favor yo ina yori tha iciri mihuthire wega na I know within another maybe miaka igukari now will be the topest. Tukaiguaga Gasheni hindi ona ngakuhuragira thimu kanengira ndingihota ona he interview iri ngindu anjirite uguo no guo niguo ndeka ndingihota. But by the way like twali horo ama ugiringithania the last interview na umuthi that journey that mahinda macio twakorwo hihi tutaonanite ri no achieve maundu maingi na by the way ni ngenete tondu kuma hindi yo mafans ni metirie nyimbo ciaku muno na I think no athikirire ma fans na makwa mukira wega. Wish you all the best. Thank you so much my fans. Asanteni sana na ndimwendete muno and I respond to each and every one of you Facebook IG riria ndina matha so you know I respect you na ninawapenda. Thank you ni kunyitira kairitu gaka kanini gathaka gatare maundu kairitu gaka kanini kega gathaka no koina koi no koina na free DM yako ihana atia thaa ici DM ne DM but as long as it's something positive I respond to people. Andu aya nio maradua uguo ndarie so I respond to people as long as it's something turateithania ri why not we communicate na tunasonga. We ukoda kumenya DM DM ndi yake na kumenya kana neji huru namenya guku alafu woka guku no moka ona ko nitwana kuria ringi no moka tukurie ringi na mwenye ule boraini anauga atiriri uko soko ama huyuko soko ama bado ulioga ukarudi soko ama what is it sasa nini inafaa kusema uko soko gani hii soko yetu ni ndinyitega methali soko gani andu manoria atiriri Gasheni ri ni ukagirwo agikoma asha
Ni arihagirwo. Aca. Ni arihagira. Kuria. Nyumba. Rwimbo rwakwa rwa mbere ndamwirite wona ndoka city kuma ndoka city cia nyumba ndiagaga na cia gwikenera sio ku blag but ni ndumete kuraihu muno so siwezi fanya mistake ya kuleta mtu mwingine kwa hii dunia asafe vile mimi nimesafa. So to avoid that mistake I just do my things the right way. Na riria ndahitia ri gacoka njira-ini mbio sana. Na njira nguhiga Gasheni arenda kuga atiriri ihinda riake ria kinya ri no ngugia mundu na mungumure kana wakanirira king'ang'a-ini na tumenye hayuko soko. Social media handles ciaku citagwo Gasheni. Haria Facebook ni Gasheni. Haria Instagram ni Gasheni. Haria YouTube getwo Gasheni. Na namba ciakwa cia thimu ni 0712 oguo. Kumekirira. We. Reke ndikie. Tumako. 07. Aya. Na namba ciakwa cia kiratu kana gibande. Ni uguo ona. Cia kiratu namba cigana? Uwe cia kiratu wahota kuona mundu gukugurira. Namba igi namba 5. Kini kia Jesu riria kirage wa miaka 12. 36 na namba 5 hau. Uguo niguo ndathimitwo. Kaina uko rathima ni uko na mundu agikugurira kiratu. Thank you muno mwiroreri wa Gloria TV. Itanathie hena kaundu thiku ici menyerete gwika. Ni ndereirwo children's home na ni ndira request my friends, people who love me, agikorwo no uhote guthie ku visit ciana icio ciku and my family, go visit them, be a blessing and be a partaker of that blessing. Nabaya my dad, in case you want to visit the children's home, can I do this? In case Nyere Udhaya, in case you want to visit the children's home, nabaya my dad ni 0723 574754. Toko ni Ngai arathimite niguo ngahota kurathima ciana icio. And I don't have much to give them, but because you're blessed, go partake your blessing. Thank you so much. You can be a journalist. Tuka journalist horera. No kuhinga by the way. Aya. Ni ukurikia? Erekagia ata. We ukurikia ungirikia show ni Kenya bediki hakwa. Sawa. Ndi hetho kwa wagu kuturi. Aya. Merori wa Gloria TV muthenya mwe tugukinya hau ririkana tukoranagiria na Gasheni na wakeigua ni kaitu kega kanini na gathaka kena thauti njega ririkana kuingira hana mwena wa YouTube no subscribe thini wa YouTube channel yake ni gukorwo ngikira link yake hau na o ringi muthenya umuthi turarekondera kundu gwitagwo Race Garden ni kundu guthaka uguo ona Gasheni ni agua ni guthaka muno ni kuhoreru na ungire uhiki waku guku igongona riothe rio gikona rio no ukehi warani nao mariganite na cukuru munene wa Nibs na tondu no mwaka turi hetho orari Gasheni auga ni wakurikia show ya muthi twende kazi maliza Lero ndifundithie gutuika journalist. Yes, mwirori wako muthi muthenya mwega munene na muthaka and nitukenete ni gukorwo twi haha muthi tutikwaria maundu maingi tondu nitwakiaria maingi na nitwerwo maundu maingi riu mundu arikagia atia ngondagirike na githungu na onde riu ndi wahuthia wira riu nguhana tari nie ngukwiraga mbae riu nini uko interview agi riu ni kurikia ikurikia sawa Yes, my good people. But then Raja YouTube channel kwa weke jike practice. Kugereria iregia tino ya nyimbo. Tina ya nyimbo. Ya nyimbo ni ya nyimbo. Yes, my good people. Thank you so much kwa kuwa na sisi leo. Tunawapenda sana, tunawalombotov na ni kama tunaenda kumalizia. We love you so much. We salute you and thank you so much for supporting our channel. This is Gloria TV. Everywhere you go, Instagram, IG, Facebook, YouTube, Gloria TV. Manze tunawapenda, tunawalove sana. Adios. See ya. See ya. Bye. Yeah.